mme ke dumedise ba mamedi bohle ba Africa FM ba mametseng ka motsotsona mme he ya ba dumedisang ke Tshepo Monyatsi motsotsong ona ke ho fa tseo re o fuparetseng tsona ho hlaka bankeng e putswa ya Standard Lesotho Bank re mona hobane jwale he re na le tlhodisano ka mane ka bankeng e putswa mo re reng transactional campaign mo re buang ka tshebediso ya dihlahiswa tsa Standard Lesotho Bank e le ho qoba taba yane ya ho tsamaya kapa hona ho sebedisa cash mo ho sa hlokahaleng mme dihlahiswa tseo re buang ka tsona tlasa tlhodisano ena e kereng e qadile ha re bua le wena tjena e qadile ka la pele kgweding ena ya Phato mme e tla fela ka la 30 kgwedinyane ya Tshitwe ya 12 mme mona he ke mane mo re reng mosweso ke mane mo re reng ha o le mosebedisi wa Standard Lesotho Bank ha o fihla mane mabenkeleng etsa bonnete ba hore o sebedisa karete ya hao ya Standard Lesotho Bank ho patalla thepa kapa tsona ditshebeletso tsa bonyane 500 maludi e leng 500 a maludi kapa ho ya hodimo o sebedisa karete ha re kgethe hore na o e sebedisa motjhini wa Standard Lesotho Bank kapa o e sebedisa motjhini wa banka e nngwe ha fela karete e sebetsang e le ya Standard Lesotho Bank mme jwa le tjhelete mono e le bonyane 500 a maludi kapa ho ya hodimo jwale re betse re na le ntho tse bohlale ka kwano ka Standard Lesotho Bank tse re bitsang ka hore ke hashtag ntho tse bohlale mona he ke mane mo re buang ka tshebediso ya phone mme ke mane mo re reng re na le mobile banking mo leng hore he o ka penya fela *128# fonong ya hao mo mme o tla kena ka ra tshebeletso ya rona ya mobile banking kapa o ka sebedisa Standard Bank app kapa internet banking tsena tse pedi he tsona di hloka ka kotloloho o bona le taba tsane tsa marangrang tse o dumellang hore o kene mane ho marangrang mme ka hara hashtag ntho tse bohlale ntho tse o ka di etsang ka mona di ngata haholo empa hore o iphumane o kenetse tlhodisano re itse fela etsa bonnete ba hore ka kgwedi bonyane o romelletse instant money re na le tshebeletso ya ne re reng o romella tjhelete mothong e mong ka tshebeletso ya rona ya instant money mona he ke mane mo reng wena o le mosebedisi wa Standard Lesotho Bank o na le account le rona o romella tjhelete mothong e mong nomorong ya hae ya phone mme motho ya jwalo yena o sa tla ya ATM e fika po efe ya Standard Lesotho Bank e haufi le wena mme ke tle ke tshokere ka nnete Lesotho lena ka bophara di ATM tsa Standard Lesotho Bank di teng mme motho a romelletseng tjhelete a ke ba fumana bothata ba hore a ntshe tjhelete ho ha re feta yena ya ho romella tjhelete o sebedisa instant money re betse re na le tshebeletso ya mo re reng hore o kenele tlhodisano reka motlakase kapa o reke airtime tsena tsona jwale re etsa ye nngwe ya tsena tse pedi e le go utlwa ya hore o tlo iphumane o kene ka hara tlhodisano ya rona ke mane mo re kopang hore o etse tshebeletso tse tharo ya pele sebedisa karete ya Standard Lesotho Bank ha o fihla mabenkeleng ho patalla thepa kapa tsona ditshebeletso tsa bonyane 500 a maludi kapa ho ya hodimo jwale be re romella tjhelete o sebedisa instant money ya boraro re o ka reka airtime kapa wa reka motlakase mme yena ya airtime kapa motlakase le instant money tsona re fela bonyane empe ebe 20 a maludi 20 maludi fela ha o entse tseno ka nnete re tseba he hore e sele ha o kene ka hara tlhodisano ena ya rona mme jwale ka ke bontshitse hore tlhodisano ena e se e kadile ka la pele la kgwedi yona ena jwale hona ho bolela hore ha kgwedi ena ya Phato e re leng ho yona e fela re tla ba le bahlodi mme re tlo ba le bahlodi bo eleng hore re tla ba le bahlodi ba bararo bo eleng hore ba tla ikgapela taba yane e re bitsang ka hore ke trolley dash mo eleng hore re tla ya lebenkeleng jwale re ba fe nako jwale re trolley ke ena ka nako ene re fang yona kganna trolley o tshele jwale sa go Bank e patale taba yana e sentse e etsahala re la ga e beya marangrang a Standard Lesotho Bank mane a Facebook e teng mme e ntse e tswela pele mme ba re hape ho tla ba le bahlodi ba hapang cash ba ifumanang tjhelete e le jwalo empa ka ha ntse re
ha re kgothaletse batho go tsamaya ka cash tšhelete e jwalo ha ba e hapile re tla e tshela di-accounteng tsa bona ka kwano ka Standard Sotho Bank haholo hobane ka kotloloho tlhodisano ena e hlile e reretswe basebedisi ba Standard Sotho Bank e le hore motho e bang o tla iphumana e le mohlodi ke hobane a sentse a na le account le rone re le Standard Sotho Bank mme yona e tla ba bahlodi ba ka isang mane go 10 ba leng gore ka nnete ba tlo ikgapela bo sekete sa maloti dikete tse pedi tsa maloti jwalo jwalo e le go kgwedi engwe le engwe re tlo ba le batho ba fetang 10 ba ka isang go 15 ba leng gore ka nnete ba tla be ba hapile jwale se tla fapana gona yena le hlono la hae le mofile hore a hape jwang ke rata go di bana se dawa ba dawo le jwa o tsa wa hleka ka nnete gona ga troli ke yena ebile re shere o e tutse o utlwa gore ya tsamaya ha yetse jwale re ga ka nnete o e utlwa hantle e ga o ga jwale ke hantle re nako ya ha o ke re ha re jwale tshela he jwale mpolelle ngwane se bona ana le tsona nga go le ke batla gore na batho ba fumana melaetsa ba kile ka tlhoisana ka pa motho o tla utlwa fela ha letsetswa mohlomong o tla go lona le Standard Bank o na le di-SMS tse kena go yena o tsebe he o se le ka go tlhodisano ya rona ya Lesotho Standard Bank Standard Lesotho Bank okay molwana a ka nnete ha ona melaetsa eo re bang re ka re ba ya e fumana empa ke a gola ntho re etsang ke hore fela re nne re ba etsetse melaetsa eno e ntse ba hopotsa go hela hopola go etsa tjena le tjena go re tlo iphumana le ka hara tlhodisano empa jwale re motho yena a ka hlai kemisetsa a tseba hore go fela ke tseba go mafelo a kgwedi engwe le engwe ke tla fumana tšhelete bonyane tshebeletso tsena tse tharo ke a di etse gona jwale re a tseba ka nnete batho ba hloka motlakase ba o reka motlakase jwale re reka fela le wa 20 maloti batho ba sebedisa difono mona ba letsa ba reka data reka airtime ya bonyane 20 maloti wa kena jwale re na le taba ya ne le go ka nnete go na le tlhokala ya no fumana o tla mo tlamea go romella motho tšhelete re sebedisa instant money ha o reka grocery o etsang ska ba ya ka cash e ya ka karete ya hao ha o kana o etsa jwalo o sontse o tseba hore ha ke di entse di le tharo tsena le ha ba go so thwe ke kene ka hara fumu e se le go fela na le hlonolo la ka lona le reng go nna Logi ha ga bela hape re shelo ngwana se ke ntse go nna hona le batho ba tlileng go le ba shebileng ka kotlolo go bana ka batla be bona ba kenang ka tlisa ba je wa tseba rena le be khatlho le fapane ya batho na hona le batho ba tlileng ba shebile gona ke ba feng bo batla go ba be bona ba tlileng ba kenang ga go ka tlisa okay mwana e tlile ha ile hantle ka kotlolo taba ena la ha ntse buletswe ba sebedisi bohle ba Standard Sotho Bank empa jalo ka o so bontse re na le mekgahlelo ya go latela di-account ka mali mme re na le bana ba karete e ka tlase e putswa banna ke bona batho be re ba shebileng ka ihloleng tshotso ke bona batho ba gone he ba ebe ka hodima bona re na le bana ba karete ya ne silver re le bona ba no he ke bona ebe ka ho yana ya karete e gauta ka nete re ntse re ba nyaganyagela rela no le dikausi empa ha ila hantle ka kotlolo batho ba ba shebile ka ihloleng tshotso ke bana ba karete e putswa le karete ena e silver ke bona ba re reng ha ila hantle taba tsena ke tsa bona jwale taba ena ya tlhodisano molwana wa ka ke tle ke iketela hore ha e felle mona mo eleng hore ho wina di-trolley dash ho wina ditšhelete ke tsena re tlhodisano ena ya rona ha e fela ka kgwedi yane ya Tshitwe re na le koloi e ntjha e soka e tsamaya ha re bua tjenana e leng hore re ha o ba ha re fihla re ko wena mohlodi wa koloi ena ka nnete o tla mo fuwa pampiri tsa teng di le ntjha ha o ya traffic mane e yo qala go registerwa ka mabitso a hao Kubiza po. Nagwala sa ko siya. Ano daw niya na ako. Kanlanza kantuta ke sa mo service. Kana te molwana ka hasuru ba le ke sheba batho empa ke ipuela fela molaetsa ka poditaba tsa banka e putswa Standard Sotho Bank di le jwa. E no taba ena
ya tšhelete jwa ka o se bontshitse ditoli jalo ke mafafatsane fela ke mafafatsane ka letolonyana le lenyana ga go na le hotla sefako setla ke sena se ka nna ke sa dinehelo sena se re ke sa dinehelo ka nnete ke sona sengwe he se yang ka se shebile e kgwedinya e le hore ha ila hantle re ho wena tsena tsontso di etsa gona jwale hore o nno hape o ntso ipea monyetleng wa hore o ya ma koloi mme jwale go go tlo iphumane o le mongwe wa bahlodi ba koloi etsa bonnete ba hore kgweding tsena tse hlano ha ona kgwedi e tla feta gona le tshebeletso o sa etsang go tsane tse ke buleng ka tsona e le gore kgwedi e nngwe le e nngwe le e nngwe o tlamaya o etsa bonnete ba go o sebedisitse karete o romelletse instant money ya ba o reka motlakase kapa airtime ha o entse tshebeletso tseno tsa bonnete ba go kgwedi e nngwe le nngwe wa di etsa bana jwale ha ka fihla koloi mang re tlo sheba batho ba leng gore e sale go tloa ka kgwedi ene ya Phatwe go fihlela ka kgwedi eno ya Tshitwe ba ntse ba etsa tshebeletso tsena tse re buleng ka tsona